menta kasngi kahnyo trek ulber arhajar arpusau kahnyo trap integrated territorial organization hito sengkemi kalalej bu dorkas ya minister badai page ya ka soil and water conservation uba markrush and marak hak bayade bekajing pentrikam ya ki project ni ki skim bala aida ka sarkar pedang ni ka sarkar jilla kum ka IWMP AIBP RKVY bad NABAR dilun Presiden jong kahito ubak don bogdkar ulaong babun na pedeng kini ki project kiladuna ha kajing pentrikam bat kelon no klem le AA kumta ula kentu bat ai kam no ya ki kena samla ki bala nang la start leng ba ki register kontraktor kumbala ongru da u general secretary uba wan bundkar bakini ki project kem da long than ki baseso namar baya ki kambaro na trei tang da ki nong penyaj ni ki nong mikmat jong ki department baper bat claim engineering wings Sengkeme mentagasi la iwan yekendo minister in charge of soil and water conservation kalor benbo yekene ga dorkas ba borok jaji latip ba kene ka soil and water conservation department jom ka sarkar jilla kasih implement yekene ki project ki scheme ka ba la ai ka sarkar jilla ba sarkar keme kum ki IWMP AIBVP RKBY ba kanaba balun te hadin bingin lagi bagai mensuat secretary pente kene ka department tengilap ki bun ki jungduna ba teng ki project ki collapse no kelon dan kami yang pajungi di kini ka dorkas man IT no segi kontraktor tekai ka postunat pat kaju ke intention jom kane ka sarkar MDA pemerintah kasi kila ya sign ya kata ka MOU bat kita ki community dan DBC community leaders kabala section deka Asian Development Bank kumba arpui klor ta hakane ke jing yang kror ban hakane ke jing thok ke jing ya thok ka jing thok ke jungi bangingi kwa bet man ai kam ai jam ye kini ki kena samla ki manang lasta ning ba gitu ki register kontraktor ba kini yo apa ban sim benta tang katu ko pong arpui klor kadang dei tang jongka is kasih health kaba new kror kan dei non engineering ka bentre lang da ka bang guide ke department ya ki community leaders lani kita ki BC bat ya kate ka batam kin ai no ka tendar ya kita ki register kontraktor bat ya kini ki khamba un sabata secretary ya kini ki ini bagi keren bagi minister yang soil and water conservation ila batai saya yang ba boros kata ke soil department ka pentri project data departmentally but jinglap jing jom ini boros kata ba kini ki project ba pentri department kim dalong ki ba certified aku kata di pas kawero ladangi compare bagi ka bagi department kum ke PWD PHE water resource animal husbandry borok hoy department juga jala untuk sarkar jala isai ai contract ginu kam andre ke bakla kalau boros kata bagi department ka private department dan di kitrehi dari staff la jom pas kawai bakla susu kalau ba kani department kam sim la dan kata engineering wings di kalau bae kani department ban telun ke kam tam ni kam di construction work di diskutena di situ bagi minister dengan ila ai commitment ba nagli ang sarkaro apo jinglam sarkar gadi sarkar MDA to mentah telah ai commitment ba kan sim kini kam bat kum balong himenta kala khot tendar ya ka is hasil bat seri boy bat kan sakot cucu dan ni sekmat bat yaki ki construction work ki ba involve yaki engineer kinsa ai ke syaki kontraktor but iki bi non engineering skill chole sikim ki plantation but ki we ki bi kom de kim bom involve ki construction kum ki engineering wings taken ai be ki community leaders kum ki nong mi khaman ka chong ki community wise de na community ba lengba ka di ka ji kendo jingi ban skutunat ka jing ai commitment jong minister ba ya kene ka department on penkelan nang ni khmat kin ai be jadi kontraktor jadi construction but kemudian non construction but in IBC community leaders